Comedy. Kom man, ouens man, kom man, druk een try man, druk een try. Gaan al die bal. Vat die bal. Kom, pas de ref. Vang hem. Dus. Vang op. That's it. Mooi. Pas de nog, pas de ref. Balla toe. Terug. Aso, as een nog, as kram daar zo. As een nog, as voor hem toe. Hij gaat toe. Terug. Who's that? Say a slut. Who's that, Buta? Who's that, Ryan? Ay, nee man. Je kan even zo dan speelt er achter elkaar. Zo. Nek, zo. Dit is niet. Kom erin. Is er recht? Ryan, kom. Is er recht? Ambulance sini. Vooruit Moria. Dan spelen we met vooruit Donatus en Donatus Ik weet niet. Zeker hier voor ons. Is er recht, hè? Is je geslaagd of niet? Hoe werkt die story nou voor een en dan speel je Donatus wat we zo zeer gemaakt hebben. En Donatus is slam. Hij is slam. Ze is net in die vraag, als het klaar is. Wat ze zegt. Is you alright? Obel. Nee. Resi. Je moet ook resi. Er loopt te veel op rond. Als ze dat niet spelen aan haar, spelen ook rond. Stand op. Wat is het nou? Ryan. Er loopt net zo veel op rond. Er speelt te veel achter me. Is je recht, als je gaat terug hardlopen. En die velden. Is je recht? Want je gaat spelen. Nog aan. Oh, ja, dan doe ik dat. Ja, zie je dat? Ja, niet zo pijn. Ja. Dat is waar. En zijn pijn. Dat is waar. Als nee, en dan zeg je en oh, dit is bang. Ik heb weer een troep gehad. Dan zit ik van bed. Yes. Trek. Mooi. Vat die bal.
Para si ouwe se nou raai. Hy sê as jy die ding is ons moet hulle nie paai nie. Ons moet hulle net bietjie paai en dan moet jy op los. Sê okay, sorry. As hulle die bol los, dan vang hulle die bol aan die regel. Ja. Nie alleen speel nie, pas. Pas. Jy het ook aan nie. As hulle die bol kry, pas ouwe. Waar jy het om op af. Kan ons hierdie manne t-shirts gee, hulle nie ook speel. Dis die van die manne die wereld. Maar hy moet ook speel. Hij moet tackle spelen. Hij moet tackle spelen. Hij is hard. Je kan hem hard gaan maken. Met de proper alibi. David is scrap. Hulle moet die ouens attack. Hulle toe is baie vinnig sien. Wat hulle die bal
pas hulle net vir hulle dat hulle hardloop. Dan gaan druk hulle kry. Klaar. Dis ek gaan sien dis op vinnig. Op bring hulle se skool. As jy die bal kry hardloop palle toe. Hy nou wat voor jou kom, stamp hom op. Stamp hom die skoor. Laat hy loop. Gaan kry die kinders tenminste. Nie nou nie. Ek is Hulle het nie 'n coach. Die ding is hulle is hulle het nie 'n coach nie. hulle het nie 'n coach is dit. Nou is dit net passie. Hulle as hulle daai bal kry palle toe, reg. Hardloop hulle om wat voor julle kom. Daar het ons 'n coach Dis wat hierdie man wat hulle nou gaan doen. As hulle die bal kry, hulle hardloop net palle toe. As hulle die bal het, hardloop palle toe. Hardloop hulle om. Hardloop hulle om. Uit mekaar uit. Ons het nog 2 games oor. So hy 2 games ons moet hy 2 games moet ons doen. Hulle moet nie uit mekaar uit Hy 2 games doen. Ons moet hy 2 games. Hoeveel het nog gespeel? Hulle het al 4 gespeel. Nee, hoeveel het nog gedruk nou? Niks. Nee, maar in next Hierdie time. 2 games hulle moet nou tries gaan druk. Hulle moet tries gaan druk. Dis die vleuel en daarna 2 mannetjies. Hulle is vinnig. Hulle die bal kry hardloop hulle. Die enetjie is op Hardloop hulle uit mekaar uit. Ja, as jy die bal kry, hulle moet palle toe hardloop. Hy goed van jou. Jy word nie gehilie. Ek het rugby gespeel. Sien jy hoe breek as my arms. Van rugby speel. Ek tackle hulle en hulle sê ek begin nou. Hardloop hulle om. Hulle kan niks maak. Hardloop hulle. Ons slaan hulle sommer met die kop saam. Hardloop hulle om as hulle die bal kry ouens. Hardloop. As hulle die bal kry ouens, hardloop palle toe. Gaan druk twee. Moenie agter toe hardloop. Want as hulle agter toe hardloop, vat hulle die bal af, dan gaan druk hulle. Hardloop vorentoe. As jy die bal kry, hardloop vorentoe, gaan druk weer. Hulle kan hierdie 2 laaste 2 games kan hulle. Ja. Die 2 laaste games, hulle kan die 2 laaste games. Hardloop hulle weg man. As hulle nabi toe kom, wat jou hand, dis toe hulle weg. Ja bro, as daar hier t-shirt vir hierdie ding. Es moet zijn, es hard. Es staat nog. Maar mensen rugby spelen. Die pakken van een hard. Hulle pyn maar daar is hulle weg. Hulle daar gaan as hulle moet. Ja mense.